Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Masapol ka na asbang pwede ni Madam Tonyang. Sa bagay matkit eh. Rumbang lang asangon na ti kaso na, kandagiti ado ang pasol na. Ni Jonas, dakala barikod. Ti, anya? Amangan no'y raman ni Mr. Ong. Anya? Adan na bagakanyak ni Jonas. Saan na kahit mabalod ni Madam? Anya ko mati aramidin na, tapno saan ang mabalod ni Madam? Saan ko nga mo? Noanya di pampanunutan ng aramidan. Anya amatin ti kastoy ama paspasamak ita kadagiti amo tayo, Labs. Natalangan ti tao da, labs ko. Anya? Ay, malaksid gayam, kadagiti tao da iti negosyo da. Anya nga tati mapasamak no mabalod ni Madam. Dayta, tisan ko nga mo. Ti kaso nga inyuli ni Eloisa. Anya nga tati banagan na. Ay, awan na mo grida. Di makunak lang, nadagsen, tinaramid na. Panagkunak di na malisyan dayay. Ngumbakutan ni Madam. Mabalod pa nga ta. Awanan masayat ang nagbambanagan ti biyagda. Ay, jak nga rod maibaws a panunutan ang nagbanag ni Jonas akas jay. Nasingput mo ti kunak. May salang ti amok agapuna. Anya kuma. Desperado. Nagrebel din tirig na kan panunok na. Gapaw ken Eloisa. Wanang kan. Ay, awan basol ti anak ko. Ti inana ti pabasulan da. Dayta nga rod. Saan na amaklon? Tinagbanagan ti ayan-ayat da kan insan. Dayta ti may sa ama di agalad ti may sa ata o sila. May sa kinatakrot ti saan amangawat iti pan nakapaay iti anyaman apan nakigasang-gasad wenno laban. Angkel? Agbalin kuma ang natured ti may sa atao. Anyaman dagiti dumtang. Awatan na. Taamin dagiti mapaspasamak kada tayo. Kat pangedang ti apaw. Kan gapumot laang iti aramid tayo. Kumaa, Angkel. Kas kiniinsan. Tinapasama kadakwada ken Jonas kat inawat na. Kan pinagbalin na akarit. Isukid di tinang patibker ken kwa na tapno tunuyan na ti arapaap na Angkel. Het kasi ti apaw. Nagbaligay. Nagbalin anatibker. Saan ang naglupoy? Enlutuan ka iti pulutan, Jonas. Narikat no inumlatan nga awan karga na ti tiyan mo. Agyaman na kiti kinaanos mo, Tonyang. Apay ngamin Inaltaw matlatan nga agin inom ter aramidam. Saan ka pa yan narumrumwar? Awanan rason na rumwarak. Kan mabainak kadagiti makamam mo kanya. Anya? Nasaysayat pa'y kuma. Nung nakabalod akong Tonyang. Anya? Saan ko lang kumanakinid daw ti panagpiyansa kiti kaso. Anayuli kanya. Anya nga min talaga, tinaikaso kan kaaya. Ti panaggatang ko iti kontrabando. Wano puslit. Kasta ka de? Wan. Dasan mat ama ko na. Ngayos maglera. Kat ni Madam, kasano mo ti kaso na? Di magsanti kaso na. Gapo iti papanaw na. Ang kunamat kit din attorney. Pagparangin mi nga intuloy na tinagpaagas iti sa bali a pagilyan. Kasta ka de? Ang masapula sumangpat. Tano saan? Patiport dano agpaso tinaituding akad dana iti nasao a pagilyan. Amuda ka di tayan na? Kapilitan nga imbagag.
Tadyak kahit nga adda dumagsan ti kaso ni Mami. Iso Aging kayo ti mabalinton niyang. Saan ko akayat ang mabalod ni Mami? Masayaan, taimbagkat mo nga insirak iti kwarto na, Labs. Adi, iturog na kumandit sa sopa kapot na lao sa bartag na. Masasya na ken Jonas. Sabaya, kastamat na di mapaspasama ken na may labs. Gapungatan iti kaadot problema da Mas tawag ngamin, hindi ko na. Makisinabat kami ken Mr. O ginaplaya. Ken mang tadi ti pauna bayad ti kargamin to. Kano, kasano amuan dagiti pulis? May sabay na ita. Asino tinangitad iti impormasyon kadakwada. Imposible mo't amaysa kadagiti kakadwayaw. Panagkunak, awan labs. Ket, at datap ko. Nya dayta, Amangan no mismo matlangan ni Jonas tinang ipakamo kadagiti pulis. aniya? Kasinay, kunana kanya, asaan na mapan dagiti kakadwami. Tata sa bali amang sabat iti kargaminto. Tagayam, dagiti mat pulis tinumdang. Talaga apanawin siguron. Tapno maibutaktak dagiti maddi nga aramid ni Doña Candida. Pudno nga anyaman adakas nga aramid kat agpatingga insan. Agpaiso day ta insan. Kat mapaspasamak itan ken Doña Candida. Addaman damagak insan. Anya day ta insan. Awan kadit panggap mo amang ibabawi iti darum. Ken kuana? Anya? Gapo man lang iti nagbalin a relasyon nyo idi kini Jonas. Insan. Nangro na kat kasya ti nagbanagan na. Amangan mo maatake pa'y maminsan kat dinan malasatan. Siguro insan. Saan mo dama ko na panagibales da ito eh. Mabalin na ti inaramid na na magsina kada kami ni Jonas. Mapalabas ko. Ngam, ti panagpanggap na itibiyag ko. Nadagsen na baso. Insan, saan mo't anaaramid ti tao at tinangdanan na? Ha? Kuma, no naipatungpal na kat nalasatan. Wan mikit ngam kasanon. No naipatungpal na dayjay. No naipatungpal ti tao tinang patay kanyak. Sabagan makit dia. Ngam tsaka mo. Nanyan to ti mapasamak iti hearing insan. Kasanon no personal nga agkid daw iti pamakawan ni Doña Candida? Saan mo kadilata? Apakawanan? Uli ba siguro agkid daw ni Doña Candida iti pamakawan kini Eloisa, papa? Saan to nga isanod ni Mayora ti darum na? Sa bagay mo't kindi. Nang runa, takas jay man ang tinarabid da. Awan mo't nga ti panggap ng aglamang. No asino kiti kadakwada nga ginati akin ka panunutan. Agpapaimbag pala kwenta. Sa bagay, mabalin kayat dalaan nga umadayo. Tapno sana may stress kat maatake manan. Adami di dan. Ngam nagrurutap ti basol na. Agrurutapan di kaso na. Papa, Ngam ti kadat maatap ako kay nakaraman kadagiti kargamento. Nadagsan da jay. Ketidagas na itano'y ramraman da jay Mr. Ong akadwana ni Doña Candida. naita ti dakala parikot. Numalipit jay tao. Asa na matulungan ni Doña Candida. Sigurado, ibulgar na ti amin. Ngam kasi tinakunak mat, papa. Kasana nairaman na kayo mat ni Doña Candida. Awan ka po na ngairaman na.
Tatil na ang basol ko kat kinonsintik ti aramid na. Ngam sanak a direkta karaman kadagiti legal nga aramid na. Anya tiramidan tayo ita, Mayora. Direkta matangin raman ni Mr. Ong ni Jonas. Wen nga Rod. Nagtulagan da nga ta? Namapayin lisi na ni Doña Candida. Ni Matan Jonas. At adalat nga Rod na imbag ti implikasyon na. Kuna ni Papa, ang mga nainlisi da ni Doña Candida, ta ang mga nagatake manan. Nupot no day ta. Kinaykayat nga ta ni Jonas nga isot mabalot ngam iti inana. Mabalin ang kasta. Kasta ti aramiden na. Idinto ta impaidam ti inana ti pakasiknan ti puso na. Mabalin. Aga po ta inana pailaan. Huwag matkit di. Ngam, imbes na masulbar ti parikot da. Nagbalin a komplikasyon. Husto ka. Siguro. Gapo ta desperadon. Iso akin ay kayatnan nga iso ti sakripisyo imbes at inana ti mabalon. No jak isanod ti darum ko. Masiguradok ang mabalod mo't laing dito niya Candida. Nga matlis. Nagtalang ti basol na no bilang. May laksi di ti smuggling. Kan may papan ti droga. Tanong mapanagnakan kadagita basol na. Ang mga nagnanayo na ni ti pagbaludan. No agari kada tayo ti asi. Awan mapasamak iti judicial system tayo, friend. No siya kamaysa. No nagbasol. Rumbang laeng nga ikaro na ti dusa a katukad ti basol na. Husto ka dita. Iti kasta. Bumdeng dagiti agpanggap nga agaramid iti takas. Ay, kasano nga Rod, anak ko. Di pa ikat ni Jonas, di malipay. Awan mabalin tatang. Awan basol tayo ditan. Ay, Kasi tinakon-akon. Nagbasol da. Ket no anyaman ti dusa a katukad ti nagbasulan da. Lakaman da. Awaten da. Ket ikaro da. ang saan nga ta akabailan ti kwartada abalikugan ti lintag? No may papaniti kaso ngayon Yuli. Mabalin na matinag siguro tatang. Matnag tiriknak no mismo ni Doña Candida ti agkid daw iti pamakawan. Damdamaem nga ta, nga aramidan na dayta. Ay, awan lat amukaw na anak kaw. Uray siyak tatang. Dayjay pa'y aklase ti tao. Apulos adina ammo ti agpakumbaba. Hangam, sa bagay. Saan tayo laang amaw no gapo iti napasamak kinkwana ket makapanunot mo't laang nga agbalbalew. Dayta ti tiyaka mo tatang. Mala. Ket orayan tayo no anya ti banagan dagitoy wenno pagtungpalan na. Basta siyak tatang. Awan amok amadi iti aramiday. Kasi tinakuna. Sa anak nga agibalbales. Ngamkit di. Sursurutok laang tilinteg. Ken kayat kumat amagun ti hustisya iti inaramid ta. Nung makariing ni Jonas, anyaman nga tanti aramidan na. Amangan no aginumanan. San ko nga mo? Dakulon ti kimutungan na. Kasano? Aginom ngam saan mat nga agpulutan nga uray isaganaan. Panagkita ken Jonas. Desperado na una yan. Sino? Takim basol. Basol lang nga gina. Anya? San ko nga mo dagiti plano na. Nang roon na iti panangted na iti kwarta kadagiti kakadwak. Sana pinapanawidan. O sarenda ka no tinasawa kwarta ang inted na tapno agbaliwan.
Kasmatlaang iti inted na kadata. Dakala kantidad no dagupan amin nginted na kadadayo. Wan nga raw. Dakdakal ba itinted na kadada? Ay, nangalaan na nga ta iti dayjay. Di pa'y kat lugin no kinaot na ti kwarta apo unan da. Saan ko nga mo makamodidan? Ay, apo. Kat ni madam. Kaano nga tama ta sumangpal? Anya ka di man ti parikot, attorney. Anya? Bimaliktadan ni Mr. Ong? Anya ti kayat mo asawan? Kasta ka di. Sige, attorney. Bayam latta ditan. Sana bali asyak ti mabalodan. Saan lakit ding iso. Anya? Ti kaso na kini Mayor Eloisa? Narigat na lusutan. Apay, awan kadit maramidan nyo? Anya? Ni Mami? Agkid daw iti pamakawan kini Eloisa? Ket paisanod nan ti darum na? Diyak ka mo, attorney. Dahita ti saan ko asigurado. No kayat ni Mami ti agpakumbabakin ni Eloisa. Nadagsan tirik na anak ko na. O sige. Nupay kasta. Padasa ka kasarita. O sige nga rod, attorney. Bye. Sinalbag. Bayam ditan. Numabalodak. Anusak. Basta saan lakit di ani Mami. Kasano da ito yan, Jonas? Bayama siya ti mabalod. Saan ko nakidawon ti pan nakapiyansak? Ngam karbangam da ita. Dagkid daw. Ti temporaryo away-awayam. Saan ang dawan? Bayam ditan. Sige awan mabaling ko no da ita ti pangadeng mo. Sumuko ak. Kat ibalod dak no ibalod dak. Sigurado kay di da ita pangadeng mo. Wan. Di bagadwa kay na mabalot kini Madam no bilang. Anya? Si kamot lang tinagkunaan na riga talusutan ni Madam ti kaso nginyuli ni Mayora Eloisa ken kuana. Kasaritak ni Mami. Kastamat ken Eloisa. Anya? Wan. Mapanak iti opisina ni Eloisa. Ket kasaritak. Siya kung tagpakpakasi para ken ni Mami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. So mati ko na. Nagtakal talaga ti parikot da. Di dati pagkakita nga oray super back ng ti may sa tao. At dalat na parikot na. Wan nga raw. Kunak, no may sakan abak na, awanin parikot daw. Ada ba di parikot da, labs? Umuna a parikot da. Anya ko nam. Anya? Parikot da no kasano abumak ng dabay. Huh? Wen. Ngamin, awan pan nakapnek da. May saray ta sakit ti tao. Awan pan nakapnek na. Ay, May kadwa. Anya ko nam. Anya pa'y. Parikot na no kasano agastusin na ti adunay a kwarta na.
Ahu! Adda kadimot kasta ita. Ada. Parikot na nga ron no kasanong agpabak ng pay. Ita, parikot na matlaang no kasanong agastusan na. Kaya't ko asawan. Kasta ti parikot dagiti na dumaabak nang. Ket kadwan naman tinasapa amatay. Anya? Di ka mamade. Ngamin. Gapo taadot kwartada. Bisyo ditoy, bisyo ijay. Iyon lang. Pagangayan na. Ado ti rumwara sa gitda. Ngay suntumot ten ti pakay dalitan da ken pakatayan da. Ay, day ti parikot. Iso ano maminsan. May mayat langan ti simple a panagbiag. Unmat. Nga oray ko naman ako rapay lang ti panagbiag mo. No pasig anat nateng kas kadaikan lang ti kangganam basta nasustansya. Wan nga ron. At atindog pa'y ti biyag dagiti adalaang iti awaway. Ta simple ti panagbiag da. Nadya nga rod, san mat ka di ngamin? Nga madodag iti baknang, adiday konsiderati sa lunata. Tadaya nga rod, nga po tadot kwartadan. Sige ditan, ore dakas. Agyaman nagtanakontak kayo, mami. Adda kong may bagak kada kayo. Anya day tayo, ada ka di madan parikot. Sana parikot. Ngumkit di, pagimbagan tayo. Anya ti kayat mo asawa na pagimbagan. Mami, saan kayo kumangagpungtot? Kandito yan ti pangibagaat. The urgent da ito eh. Anya day ta? No saan na kayo pa'y akinasarita ti abogado? Siya akong ti mangibaga. Oh. Anya day ta? Narigat yun sa alusutan ti kaso yung nga inyuli ni Mayor Eloisa. Anya? Kat adamok nga ramidan ta. Barang isanod na ti darum na, mami. No, mabalin na pa'y nga isanod. No pa'y adan iti korte. Anya ti aramidam iho? Personal nga agkid daw kayo iti pamakawan kin ni Mayor Eloisa. Anya? Mami, tilmunan nyo pa'y lang ti pradyo. Tati napatag, mawaswasan ti kaso. Pasyak? Akid daw iti pamakawan iti may sala nga babaudan. Oh, Saan nyo kuman napanunutan dayta? Tinapatag kat awanan parikot. saan? Saan ko maklon asya kabaknam? Ang pagkumbabay ti may sala nga katulong. Ang laglagi po nyo, anadagsan ti basolyo. Apay, awan maramidan ti abogado? Sumapol ka iti kalaingan nga abogado. Nagbatadan ti saksi. Kat saan nyo na mabawing pa'y dayjay, mami? Ta mismo at titinangdanan nyo at tao ti saksi. Sana mabalin nga ibaga ti abogado a binayaan dagiti kalaban ko. Sa bali manan aparikot ti pataudin nyo. Basta, saan ko amaglo na siyak tiyang dawat iti pagmakawan? Anya nga rod ti kay kayat yo ita? Mabalod kayo, kasta? Saan? Saan ko kayat ti mabalot? Aramatag ti kinabaknang ko. Uray maibos ti kinabaknang ko. Basta saan ka mabalot? Mami, nagsimple ti ibagbagak a pamuspusan. Ngam saan nyo matakayat? Agpanunot kayo kuma. Di nagpaigid din kat katawan ng runa day jay nga Eloisa ang nagbalin na katulong ko lang. Anya nga rod ti kayat yo? Tay maibabain kayo gapot pan nakabalod yo? O sige, mami. Panunutan nyo kumati imbagak. Kat lawlawagan nyo kumati panunot yo. Insan, ada sa ngailing. Ada iti labi. Pastor ka kadi? Asino insan? Ni Mr. Mercado. Ano niya? Apay. Anya pala ang tiibaga ni Jonas. Kat imbagak lang nga roden adi nakriribuken. Anya nga ro di ibagak? Pastor ka kwino. Anya? Sige. Pastor ka minsan. Diyak kaya ti agbalin abastos. Okay, mabit lang nga ro. Anya
aramid mo iti bagi Mr. Mercado. Awan. Makapakonsensya ka man. Gapo ka di kanya kiso nagtungpal ka kasta. Kasto iti maibagay iti tao at desperado. Gapo kanya. Tiyadal ka, kan amok amasirib ka. Nga may saka at akron. Anya. Nalupoy ka. Saan mo amaklon tipan nakapay mo? Day tatiawan ken ka, Jonas. Mayora. Imayak. Tada ko makidawagkan ka. Kan ipagpakaasik. Kat sapay la ko ma. Tamapatgam. No kabalaklakit di. Mabalin, ang ipakpakaunakon. No maipapan ka data. Ladingitay. Saan? Maipapan ka ni Mami. Tanong maipapan ka data. Amok at imang ka ng tipusong. Timangkan. Kapumatlaan kata kayo. Saan ka di apod nuti ko na? Sana na dahi tati pagsaritahan ta. Anya ti ko na makidawem kan ipagpakaasim kanya. Bakit ni Mami? Kan naatakin. Saan ko akayat ang maulit man ang tinapasamak? Tamangan no isunton ti ipatay na. Baketan ko nam ni Mamim? Uwan. Ngem, awan nagbaketan na. Anya. Baketan? Ngem bimatulat tati puso na. Ken, saan ang nagpampanunot? Di na pinanunot no husto ti kayat na nga aramidan wenno saan. Makuna ka di ananak man? Ken aramid ti may sa ananak man at tao, ti panangibilin na apatayandak. Anya launay tinagbasulak ken kuana. Tadumanon pa yan iti punto, apapatay na. Amok adakkel ti bidot na. Imbagak pa ken kuana. Adi na patuluyan ti panggap na. Ngem. Saan nakgaya mo impangag? Iso nga impakaamok ken ka. Babaan ken tonyang. Ngagan anad ka. Okay. Kayat ko amamuan. Noan niya ti kunam nga ipakpakaasim. Ken kidawam kanya. No agkid daw iti pamakawan ni Mami. Saan mo ka di ama pakawan? Ipagpagapom la ko man iti kinabakat na ken kasasaad na, Mayor. Jonas. Apay asikat agkid-kid daw iti pamakawan. Ken panagkunam ka di? Ketaramidan ti inamday ta. Pulo sa tiyakpat yan nga aramidin na dayta, Jonas. Taawan iti kinatao na. Ti agpakumbaba nang runa iti kaskanyak laeng anababa. Really? At ni Jonas ita opisina ni Mayora? One Vice, itaypay. Oh, anya tiranta na. For better nga ta? Saan ko lang amo? Naka-close door damat. Sana dagas na kinaawatan damanan. Kat saan ka ding agsakit tinakam mo, Madam Vice? For what? Anya ang kapong agsakit pa ilang tinakam ko? Awan kanyak na itiayan. Sa bagay, nalpas ang nagsina kayo. Maybe. Mabalin na tamat nga gayam kami. Tayo sumatimbagakan ko na. Iti day din na uti apan nagsarita mi. Okay. And for the meantime, iwaksik pa lang ti may papan iti pakasaknan ti pusok. Ipamaysak ti pa nagserbik iti ili. Well, nasaya at no kasta. No pa'y kasta? Saan ko ngayon ti pusok?
Para iti sa balipay nga ayat. Ken Maysa. Adamot ket ko adamagan ken ka. Ket kinapudno ko malaeng ti isumbat mo. Anya dayta. Pudno ka di ti involvement mo iti illegal a business. Ha? Wenno, may salaeng daytoy at drama. Tapno mailiklik mo ti inam. Eloisa. Sabadi ti amamo ka Jonas Mercado. Sabalinsan ti kasangsangok. Wenno, bilin ti inaw. Ket saan mo akabailan at tubngaren. Gaputawan pukod mo apangiteng. Saan ka kumamasaksakitan ngayon? Dayta nga minti kinapudno, Jonas. Saan ka ang makatakder? Babaen, tibukod mo. Asaka. Oh, saan ko naman kita ta, Mr. Mercado? My friend. Kumusta ka? Monique. Vice. What happened? Anyat napasamakan ka? Apay kakastamot ang tilangam. Come on. Desperado ka kadilaon na yan? Tabi na iba'y among tabagin. Nasumok mong sapayan ti dakas nga aramin. Sige, Vice. Adapay papanag. Ket nalapit. Dayto yan ti maudi a panagkita ta. Anya? Sige. Panawan ka pa dito eh. Apay akas na tinagpanagan ni Jonas. Saan naman na kaya tinagpakuyog? Napanan na kano aya? Napa ni the office of the mayor. Iti opisina ni Eloisa? When? Apay ka naman. Ay sus. Uray nga taanyat aramiden na. Talaga kano asaanan akayat ni Eloisa ti makisinubyan ken Jonas. Kastat imbaga na kanya, idi nagsarita kami iti cellphone. Saan tayo nga mo tirabak ni Gasat ako nada? Oray kastat imbaga ni Eloisa. No pagtugmo kan idari Gasat. Isudalat at katuluyan may lahabs. Sa bagay mo't kiti Ado dagiti bambanag. Aditay namnamaan na mapasamak. Nga mapasamak da. Uray kasanot pa ng panunot ko itimbaga ni Jonas. San ka maklod? Nagkurno akiti may sala ang mamirmiraot. Siguro, kaikayat ko pa yan ti mapalod. Gaman niya ti mapasabak kadyak na mapalod ak. Saan? Saan ko kaya ti mapalod? Saan ko ngay palupos? Uray maibos ti kinabak nang ko. Basta sa anak ang mapalod. Kan saan ko ngay palubos ang may sala mamirmiraot ti mang paibpalod kanyak. Kastagayam ti kinid daw na kan ka? When friend, Katanya timbagang. diniritsak. Namnamaan na nga ta nga aramiden ti inana day jay. Sana kasken doon niya kandidati agkurno when agpakumbabalaan. Anya ti amom naramiden na tapno saan lang nga mabalod. Amok tupay laeng nga saan ang naimpusuan ti panagkid daw na when no panagaramid na iti kasta, friend. Sa bagay, amok matiugali ni Doña Candida. Nangatuon na iti porwana. Nasayat matkid din no ituloy mo lahat ti darom kontra kenkwan. Daytatek bali na leksyon na. Ijay tunga tama amiris na.
Asaan ang magkatang tipirak ti amin na banag dito rabaw ti daga? And, adda panagpatinggan ti panaglablabas, kun ang friend. Agpaiso dayta. Ken, kaya't ko talaga nga ipakita ken ko na. At ibihang, ket kaslapilid, nga agpuspusipos. No ita kat adda ka iti nga to, intun madamdama, adda ka iti baba. Agayat na asawan, saan nga nanayon nga da iti nga to, ti may saat tao. Dumtang ti panawan, nga agpababa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uncle, basol mo't lang amin ni Doña Candida dagiti mapaspasama kadakwada. Ay, uwan Kunan hinsan, saan da nagdamag iti abogado da? Ay nga, mabalin ni Doña Candida ni mapan abroad? Apay, saan da nga ta nga imbagbaga? Saan siguro, Uncle? Amumot siguro ti abogado, ti komplikasyon dayta. Ay, dayta tirigat na, no agtalag kalatan iti kaadot kwartam. Ati amom, kat mabalin mo agatangan amin apanag. Kat husto lang ti pangadeng ni insan. Uray na ti sarita ni Jonas Cancwana, ano agkid daw bilang iti pamakawan ni Doña Candida. Kat pawaswas na ti kaso anayaw li kontra iti bakat. Ay, amo dayta ni Eloisa. Dupay imbagak amaday ti agibalas. Saan mo't apa nang ibalas, Uncle? Kaya't lang atuntunon ni insan, ti hustisya iti panangpanggap da iti biyag na. Uwan ay, tay kunak nga rodan. Kasanulaan doon na ipatungpal ti hard killer kat natay ti anak kao. Ay, Dayta nga, Rod. Kaya't nga ipakita ni insan Eloisa, adi magatang ti kwarta, ti amin abanag dito'y rabaw ti daga. gusto ka sila anak. Panawanan tapno maamiris ni Doña Candida dayta. Jadi na pasama at Jonas. Bimaliktad ni Mr. Ong. Ang jadi kahit mo asawan. Inamin na ani mami ti talaga akadwana iti illegal a negosyo da. Andya. Kan atapan nak. Asyak tinangitip ka dagiti pulis iti may papan iti shipment. Ket puno ka di atap na. Wan. Siyak tinangyawag kin ni Monique. Mas dawak. Anya talaga ko matipanggap mo. Kaya't ko asyak ti agparang akakoneksyon ni Mr. Ong. Ngamsan ko nga mo. Ta nagbaliw ti pangadeng na. Kantulagan mi. Puno mo't nga may nasana si ka. Tauray di sabaten tayo ti karkaminto. Saan mo akayat makiraman dagiti tao tayo? Saan ko akayat amay ramraman da iti madi nga ibunga ti aramid ni mami dawal. Jonas. Karbangan ti tunggal tao ti agbaliw. Amay kan iti gundaway na amang baliw iti taray ti biyag na. Kuna akong gad. Amok nga minasan ka atake sa tao. Kahit ko mga ilisi ni mami iti pan nakabalod na. No imbulgar ni Mr. O nga ni Madam ti talaga partner na. Narikatin na malusutan ni Madam. Nang runa na may nagiti may parit nga agas pinodroga. Saan ko nga mo no anya itang ti aramidak dawal. Anyan tong artiteramidan ni Madam. Numamuan na rin ta. Dahil tangarod ti pagdanagag. Amang ano din na madaaran ti reknana. Kat maatake manan. Dahil ta tinarigat. Awan mabalin tayo. Tunyang may labs. Inaramid na rin ta. Naimbag nung saan to nga agiraman iti sa balay. Ne. Sino kumapay ti raman ni Madam? Da kayo, nagbaling kayo matatao na. Tao na kami lang.
Trabaho lang. San ko nga muna niya? Basta agyaman na. Taawanan dagiti illegal nga aramid na. Wan, imbulgar sa kanuaminan ni Mr. Ong. Dahitan Mas daw nga ron ni Jonas, napayakas jay. Kaslad na ng kumbinser ken kuana ang magibutak-tak iti amin, daya Mr. Ong. Sino ko mama? Ambom, narikat yagatap. Ngambamok, ngimpluwensyado at tao dayay. Anya? Sino nga raw? Saan mo ako naan, Ada Eloisa? Mabalin mat. Adda sa bali nga tapag my loves. Sino ko ma? Tinakakonsabos na itinapalabas. Kakunsabos? Wen, imaw awat mat iti kwarta manipod kan madam. Kita muna amin nga rami di madam. Ni ka di Mayor Solomon tidakdak kamatag? Wen, amangan no bimaliktad mat din dayjay. Anya ko maarason kat nagkadkadwada kin madam. Kaya't na siguro tagbuggo iti mana. Nupod naman day ta. Iso lang di makamono niya tirason. Ngam no siyak. May salang tiga po na nga rabidan na ray ta kunak manan. Anya ko ma? Kaya't ni Mayor Solomon tagbuggo iti mana. Diyak ka muna niya ti rason, akas di ti imbaga ni Mr. Ong kadagiti pan nakabagi ti lintag. Ari nga absuelto ni Jonas iti na ipagpabasol ken kwa na. Kastan? Sa bagay, saan kumat kidi apat yan na maarami ni Jonas day jay? Kan mabali na binilin lang ni Doña Candida. Nga uray dakas? Napatikan kwa na ti inana. Ngore siguro addo ti sana nasaya at nginaramid na. Sa bagay, inanapay lang. Kang runan iti amin, saan na siguro kayat nagpungtot ti inana? Taamangan no agataki manen kat sana na malasat pa'y. Ay ngam, adda nga ta nang sugsok iti dayja a Mr. Ong nga ibutak-tak na ti amin. Sino ko ma? Dayta ti saan tayo ngam mo. Ngam ti pagdanagak ita. At amangan no pabasulan da ni Insan Eloisa. Pabasulan ko na? Wan, nga isuti ng kumbinser kini Mr. Ong. Nga ipudno na lang ti amin. A connection da nang runa iti Shabukwin nga agdinamag diti probinsya kan iti ili tayo. Daytan ti madi. Kat umapay dayta ken Jonas. Saan nga ta makagura kan ni Insan Eloisa, ma'am? Nukas naman bilang ti atapan na. Awan ti maramidan tayo. Tano aramidan man ni Mayora ti kasta. Karbangan na lang. Takayat na drug-free ti ili tayo. Sa bagay, kat nakundi na rin bilang ni Jonas ni Mayor. May sama tamaan. Uwan ang vice, no adaman rumbang ama kundinar. Kat tiinan. Niyati ko na madamagam kanya kaya ha. Papa? Amoyo ka din ti ka o dyan na damag may papaniti kaso ni Mr. Ong? Awan update ko. Nga pa, Papa? Nanay. Anya ti kahit mo asawan. Saan ka na mamati kaniyak? Saan natakasta, Papa? Na kayo ka ditin nang kumbinser kini Mr. Ong. Tapnoy putak-tak na ti amin may papaniti pa nagkadwada kini Doña Candida. Anya? Imbisa ni Jonas ti baga na kadwana. Imbaga na kanong pa iti testimonyo na ani Doña Candida ti kadwana kadagiti illegal activities na. Iya. Panawon mat nga taon tapno maator dagiti bintot. Papa? Saan tayo abo mato ti rabaw ti daga? Wennoy ti daytoy abiyag. Kan saan siguro ada kas magbabawi tayo kadagiti naramid tayo ababak. Sakbay nga ipulang tayo ti bulod tayo abiyag. Tasan tayo nga mo? Nonya ti pagpatinggan tayo iti kadda tayo ti tilobong. Well, nukas ta, Papa.
Da kayo tinang kumpinsir kini Mr. Ong? Wan, aklonat. Amoy ka dito komplikasyon na ita, papa? Amogi ha. Sigurado nga raman nak ni Donya Candida. May papan iti pananggawat ko iti protection money iti illegal business na. Wow, mansa da ita kada kayo, papa. Amok, ngam kasi tinakunag. Salmat nga tatakas no dalusak tinagan ko. Babaan iti panangibagak iti pundo. Kat no anyan to ti dosa katukat dayta anaramid ko no bilang tadaman. Aklunag. Wah, papa. Ngam siguro kat sanak mata mabalod. Gusto di ko nam, mamansaan laang tinagan ko. My God. Saan ko pulos nam naman nakastagayam ti bunga ti kinasingad yo iti kinito niya Candida. Ngam kasi tinakuna ko niya. San pa'y matngataan na daw ti amin. Takuna na nga rod. The truth will set you free. Waya-wayaan na ka ti kinapod. Aklonem ti bidot mo kat agbabawi ka. No dapay lagi di gundaway mo. Panagkunak, narigatan ang malusutan ni Doña Candida dagiti kaso na. Agrurutapan. Awan maaramidan tayo, ta inaramid naman. Nadagsan ti testimonya ni Mr. Ong. Kan ang mga naadapay maala da sa bali nga ebidensya kontra iti Doña. Dayta, ti parikot. Tidakas na itangkal, ang mga maatake kitdi. No, kasta ti mapasamak. Nalapit, aday ta tinaykadang mapasamak kinkwana. Akas dosa na, kadagiti narugait nga, aramid na. Isuday tati ibagbagada dagiti mamati iti karma, angkal. Karman ni Doña Candida. Aging gaita. Saan ko ngamin maibaws a panunutan? No anya launa yan ti kinagura na wano nakabasulan ti anak ko kinkwana. Amo pa yan, angkal? Tanulabsam ti agsaaw. Kat aging gatpungat. Aging gapayan iti imbilin na patayan da ti anak kao. Talaga anastruck ti sa iro ti panunot na. Basol na nga raw. No, inaram ti anak na ti anak kao. Basol nga raw ni Eloisa. No isot kinayat dagiti tao. Imbis nga isuda nga kasbisi mayaw. May sa rason pa'y dita, angkal. Dakkal ti pukaw na, tanagbatad, anagatang dati butos. Akayat namat asawan, masirip itaan dagiti butantay. Alaan dati kwartam, ngam saan matlaasi ka, ti ibutos da. Kumusta kayon, madam? Nasaya at natikasasad ko to niyang. Ni Jonas, Rimwar damat kantawal, madam. sige bayablat ta. Amok nga sa asikasun na lang ta nagiti negosyo. Ha? Ay, uwan, madam. Sana bale, sumangpet ako. Kaano, madam? Hindi na ito yung maya na lawas. Sige, madam. Amo ka din ni senyorito? Saan pa ay? Iso ko ba tiyawag ko? Saan ko makontak ti cellphone number na? Sige, madam. No sumangpat da, ibaga. Sige. Amangan no saan ko makontak. Pasabatak to di airport. Uwan, madam. Dahil talang to niya. O niya, nadalos mo't lang ti kwarto? Uwan, madam. Nasayat. Sige, bye. Bye, madam. Hey, sumangpat ka nun ni madam. Anya nga tati aramidan na. No umay da alaan manan kat ibalod da. Anya ti kinunam Jonas, Mr. Mercado? At tapang nga da ng sugsog ni Mr. Ong amang ibutaktak? Nga kadwada ken Doña Candida iti illegal nga aramid?
Kasta nga rod. Kasta lang nga rod ti kasasaad ni mami. Kun dinaram ka di, ti ko na matao. Ada ka di atapam. Adda. Amok nga iso tinang kumbinser ka ni Mr. Ong. Sino? Ni Mayor Solomon. Anya? Ni Papa ti atapam? Sipod pa eh. Nagkadkadwadan ka ni mami. Adda na kaamwag. Ani mami tinaggapuan ti campaign fund ni Papam. Kadagiti na palabas a panawan. Akatibok na nga agkan kandidato. Anya? Katukat day ta agatat ti panangkalob na kadagiti na rugit nga aramid ni mami. Oh. Babalawin ka din ni Papa? Juan, Di iso ti kasarita may papaniti dayta. Tapanagnagang ti atap mo kan kwa na. saan na naskan? Kuma, saan na nga inaramid deta? Kasanon numataki manan ni mami? Kat ipatay na. Anya? Saan ka diya makonsensya? Jonas! Nagturad anang ibagay ti kasjay, Papa. Wan, puno siya tinangkumbinsir ka ni Mr. Ong. Di katagyaman ten lisik iti dakas da Dia Jonas. Huwag nga ba't, Papa? Sigun iti investigasyon da hepe. Ken panangalisar da kadagiti paspasama. Nabilin lang ni Jonas sa nakitransak kan Mr. Ong. Kastama ti atap may kini Mayora Eloisa. Talaga ngawan mo't manaknakam na. Kinonsintir na mo't mading aramid din na. Day tama ti babalawa kini Jonas, Papa. Pulos adi na nasuprin ti inana. Isupay lang tinadlaw ko di kan napaliw ko. Talaga pasurot lata iti inana. Nyamsan mat kiti adakas ti agtungpal iti pagayatan ti naganak no dadto ma. Basta, saan laki ti adakas? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbalin na nakiroon na dagiti pasama, Uncle. Hey, di ka di maipapan ka na doon niya, Candid, Wan, Uncle. Asino ti mangipagarop? At ikinabak ng naket, nagtao di ti dakes ti daduma. Ay, un nga raw. Ay, manong nga tapay ti kaskan ko anak kadagiti baknang. Ang nagtaod matlagay may ti dakes ti daduma kinabaknang den. Saan tayo laang maibaga, barok? Uncle, sarabali ang narigat latan ti biyag ko. Basta sa anak nga agbasol iti Diyos. Ay, un tamay sa daita kadagiti kang runaan asa nga pulo abilin na. Saan kang agtakaw? Ngam sa bagay, awan sa dayta kadagiti talaga abalasubas wenno dakes, Uncle. Iso ati makunag. No anya ti dusa, akatukad dagiti nagbasulan da. Ay rumbeng laang nga ikaro na. Wan, Uncle. Kastamat ti ko na ni insan. Masapul apatas ti ustisya. Saan laang nga para kadagiti baknang. Sumangkot nga ta ni Doña Candida. Mabali na sumangpat. Mabali na saan? Ilumangan ng tibasol na, wano kaso na. Nagdakis yan. Kat ni Jonas maten. Kayat na nga takas niya ti pagbanagan ti inana. Ngam ti sumangpet, kat sanggun na ti kaso na. Narigat na pagtuan ita tilinaw ti panunot ni Jonas. Ta nagpamarangpay nga iso ti kadwa kano ni Mr. Ong. Saan kidian ni Doña Candida? Kayat na siguro may liklik ti inana ti kunan, ha? Ngayon masirib di ti investigador. Ken nagpudno ni Mr. Ong, Monique. Dahito ti pagkunaam, oray kasano ti panangilamang iti may sadakas nga ramid. Lumtaw tulat ta. Husto ka, Monique. Isong awanan, panagkunak. Talaga mabalod ni Doña Candida.
Isumot din yawag kanyak ni madam. Awanan, my loves. Oray nga tamangala ni madam, kadagitiag kakalaing abogado na kan. Super baknang. Tinan malusudan, dagadi kaso na. Apay ngamin Nagbak ng dalang arudan. At dapay negosyo da iti Amerika. Nagaramit pa ilaang iti dakos. Kaya't nangaroon nga ipakita. Nga iso ti kabaknangan dito yung lugar. Bak nang nagpaisaw. Nagtaod mo iti dakos. Nagbalin kami na Diyos na tipirak na. Ti kinabak na nga. Kas kiti ko nam nga rod. At daya may tugot na nga uray kusing inton matay. Wen, kasta nga agbayso. Yung kasi tirabak ko. Mabalin, namang itugot. Iso ti ap dahi tilungon na. Kwan mo't day tang ibagbagam. Mabalin ayamat ti kasta. Abay kid di nasa. Nulakid di ka ni Jonas Karamidan. Mabalin. Anyang aro ti plano bita insan. No bilang agkid daw nga agpeso iti pamakawan ni Doña Candidaken ka. Isanod mo ti darum mo ken kuana for humanitarian reason. Gapo iti health condition na. Nalpasan nga ada iti korte insan. Sana kinatangken ti puso da ito wenno kayat ko ti agibalas ken kuana ngam tuntunek laeng ti hustisya. Sa bagay, Ta edi pinanggap na ti kasjay. Pinanunot na kadi ti daka sa mapasamak kanyak no bilang. Saan insan? adda rason mo insan. Kan kayat ko nga ipanagnak ken kuana. Ati hustisya. Ket saan lang nga para kadagiti baknang. Adamet karbangan dagiti nakurapay amang gunod iti hustisya. No isu dati mairuruman. Dahil ti dayawag ken ka insan. Nabaknang ti kapanunutam. Haging ka iti mabalin insan. No adala ko mamaaramida. Kayat ko nga agari ti husto alinteg. Ti patas a hustisya iti tunggal tao. Awan kumati na ngato, awan na baba. Baknang man wenno na kurapay. Agari latta kumat ti kinapudno. Sumagpat na ta ni Doña Candida? Saan ko lang nga amo, ngam dapat sa bali a court order. Naska na tong palendad to niya kandida. Anya day, Chay? Masapol nagpakita. When no ag-report iti pulisya, apaman na sumangpet dito'y Pilipinas. When no dito'y San Mariano. Kasta ka di? Sanda ko man nga urayan nga adda maipaulog nga order, ama ipakaammo iti immigration. Nga iti kanito atong ting ijay pailaang airport, pusasan dan. Kababay hindi ta mapasamak. Wena, nang runa no masiputan dagiti kamong ti media. Maiwaragawa gadagos. Talaga May padamag to ijay amay sabak ng abakat kan mabigbig-big a negosyante kat matiliw. Gapo iti nagdudu mga illegal nga aramin. Talaga nakababain. Ngam, adda nga taken Doña Candida ti balikas mabain wano kababain? Saan ko lang amua? Taparakan ko isun ti katurayan. Ti kabaknangan. Ngam ore anyat aramidan nan. Di nan makaluban iti agnanayon, babaan ti kwarta, ti mati nga aramid na. Gusto ka, friend. Kan panawan matan ang maiparupakan ko asaan nga iti agnanayon, ket maipagpanakkel na ti sobra a kinabaknang na. Ay, ang naawag ko. Nimot gayam Mayura agayam ko. Hello, Mayura, friend. Kumusta ka, Tonyang, my friend? Nasaya at latamat Uray, katulong sa latan nga nanayon. Awanan pagbaliwan na. Anya? Saan nakaskan ka, friend? Ada yung tinadanon mo.
Nangaton tinadanon mo iti biyag. Ay, una yan. Saan aday ta, ti panglukudan iti biyag, tunyan. Kiti, noan niya ti aramidom ito yabiyag. Nasayaat man, wala dagas. Unmat kit di Ti kang runaan, ket isut panagaramid mo iti nasayaat, ket makayayo iti Diyos, san ka di? Pudno day ta. Agurnong kay ti kamang mo ijay langit kunada. Tano sa dino ti ayan ti kamang mo. At jay ti pusong tunyan. Wan kayam tunyan. Imawagakken ka. Saan laeng nga tapno kumustaan ka. Adalang damagag. Anya day ta? Si Mangpet ka din, Tonya kandida. Ha? Ibagam kumakanyak ti pudno, friend. Awan magkit iti sa bali arason. No apay damdamagag. Kahit ko lang amamuan. Awan pa'y friend. Ngamti ko na kanyak idi na udi ngay mawag. Sumangpet ka noon iti mabiit. Nasayaan. So mariribukan launay ni Jonas. Naku na nakanukin dawel. Talaga asaanan malusutan ni Madam dagiti kaso na. Ket, nasken nga awatin na ti pagtungpalan naton yang. Inaramid na. Ti awatin na ti banag ti dakas nga inaramid na. Wala. Sige ton yang agyaman na. Agan-anat ka dita. Wan, kastamat kan ka, friend. Taasaan mo lang amay baga. At dalat ta dagiti makaguraken ka nga uray kunam anasaya at aramidam. Wen nga ron. O sige, bye. Bye. Gusto ti ko na ni Eloisa. Rumbang laang nga ikaraw wenno awaten na ti dusa akatukad ti mati nga aramid na. Kaano nga ro ti sangpet yo, mami? Alas 10 iti rabi iti flight ko, iho. Iso nga iton bigat at akon dita. Sabaton kayo nga ro di airport. Wad, kat kayat ko ti pakaawid at agos. Sige, mami. Ado dagiti nas ka na pagsaritaan tayo. Alawad. Kandas ka nga ag-report kayo pa'y adagos iti stasyon ti pulisya. Anya, daskal ka di ba'y? Agparangak tumatla iti hearing ko. Mami, iso ti order. Salpag. Sana day ti panunutan nyo. Aganad kayo kit di iti biyahe yo. Wen gayam, kumusta man dagiti negosyo? Day tanto ti may sa kadagiti na patag-unay apagsaritaan tayo. O sige, agina na kayo para iti biyahe yo. Sige, bye. Bye, mami. Amok ang makigtot to ni mami. Numamuan na may salangan tinabati kadagiti negosyo ni. Patentang raw di airport, ano kasta? Wandawal, check up ang tilugan. Ang barikon, kumpleto ti maintenance na. Kondisyon na ka na yun. Good. Naku nagmatinday tasin na eh. Parikot mo ka deti sa sangpat ni Madam. Ti sigurado apan nakabalon na. At dati saan pa yung amo ni mami? Maipapan ka dagiti negosyo mi. Ha? Ibagak kang kada ito'y dawal. Andiyan na da. Amom kadi ana ilako kunti 90% kadagiti negosyo mi. Anya? Dahil tatipod no. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan na kinabaknan? Ta saan aday tati makaparagsak kanya? Ha? Ken ka po iti dahi ta kinabaknan nga salsalwada ni mami. Naisakripisyo ti ragsak ko. Ti pakasaknan ti pusok. Jonas? Dahil tati kang ronan arason. No apay pinagsina na kami kin ni Eloisa. Gapotabak nang kami. Ken nakurapay laang ni Eloisa. Asigon kan mami. Tila ang kinabak nang mi. Tinangayatan ni Eloisa kanya. Dahil dapat tinay bagakanyak ni Madam ide. Kinapod no na.
Uray tinabat-bati. Nalpasan ti saritaan mi kina Mr. Ursula. Anytime. Agkita kami. Kat baba ni ti abogado mi. Agbinayad kami. Di awan ton tinabati ang negosyo yo. Tilangan na da iji Amerika. Kasta ka di. Kat numabalod ni mami. Mapanak tumat ni iji Amerika. Anya. Kat no saan kayo pumanaw kanton niyang. Ibatik to kada kayo ti mansyon. Tada kayo ti mga iwan. Kat kasanod ni madam. No mabalot. Saan ko nga mo? No makarwar pa iwan no saanin. Nga madairan na nga tati pressure. Ken maklon na nga tati amin. Kwento niyang my loves. Sumangpwede ni madam. Nasayaat Agluwas kami kan Jonas into na alas 10 ti rabi Iso ti flight mat ni madam. Anya nga tati mapasamak. Saan to nga ta makigtot? Nung arestaran da, gapo kadagiti na inayo na kaso na? Adaking kwanan no din na maawa. Inaramid naman. At dagayam may idikalman. Ngam saan ko na istoryakan ka? Ngam naibagak kan Jonas. Nay, asino dati Michael na niya ti ginagara da. At da ka no igamda nga... anya tay giant? Basta, umay da ka no arestaran ni madam. Anya? Uwan ka no mat. Idi imbagak nga awan ni madam. Ni Jonas ti sa Poland da. Awan nasasaw kanyak ni Jonas may papaniti da da. Isumad lagay makastaw na ipan nakariribok na. Uwan. Tilang nagsaritaan me kati panangilakunan kadagiti negosyo da. Anya? Tapno awang kanon may pagpanakil ni madam. Among harudan ni madam dayta? Saan ba'y? Kitambo ka dayta tidakkel na pagapanda nga gina. Nasayat laon na yung sumangpatan. Tapos ang na dagiti kaso na. Rumbeng lang. Anya di ko nam? Nga ipila pa yun? Ti isabali akaso na may papanutit smuggling? Kan drug trafficking? Isot ko na kanyak ni Judge Santos. Awan nga rod at talaga ti lusotnan. Unavailable ti maipapan iti drugs. Nang runa kat makuna a large scale no drug trafficking, friend. Gapoy ti dayta, agnakamot nga tan. Tidakas na ko nam. No, maatake ni Doña Candida. Ay, dayta tirigat nan. Dwala ang ti pagpilian na. No bilang kasta ti mapasama. Anya? Numalasatan na. Amangan no agbalin na disable. Nasaan mat? Amangan no isot ipatay na. Awan ti maaramidan. Kan awan basol tayo ti daytan, friend. Pudno dayta, friend. Kasi tinakunak. Inaramid na. Kat rombeng laeng nga ikaro ken awaten na ti dusa a katukad dagiti nagpasulan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kananad ka kuma iti panagmanehom, labs. Rabi ipay mat nga road. Well, saan ka nagdanag? Saan ko akayat? Kadadakas ang mapasamak kada kayo. Kituresak mo na. Kahit ko makadin na kahit itong balbiyang. Aywon kayam. Kasano tay plano ta? Agur-uray ni Mayora Eloisa amang kasarkada ta. Indon makasang bete ni madam. Taison ti may saninang ta. Iso Ngaman niya. Apayad di mo ituloy ti bagam ko ma. Anya nga ta ti mapasamak. No maamuan na dagiti napasamak bayat ti kaawan na. Sanda na parikot pa'y. Makamudan nga gina. Sigurado ngagpungtot ni madam. Nang runa iti kaawanan dagiti negosyo da. Dama ti naglakwan da. Wan, ngam nagdakkel ti na itid na kada tayo a kwarta. Kasanon no iti
panagapad ang tukat maatake ni madam. Awanan tilusot pa ni Doña Candida kadagiti kaso na, Monique. Pud na tayo talito. Ngayon maramidan tayo, kat inaramid namat. Tiyan mo na siguro, gapota at dakwarta na. Mailong mga nalatan itiag na nayon, tinarugit nga aramid na. Kat saan mat nga ron? Sakat kasi yamat kanti kasasaad na. Kasi tinako na ni Mayora Eloisa. No saan na madairan tirik na na, amang ano agatake. Kat duwati posible pagbanagan na. Oh, anya to kita? Numalasap naman, amangan no mapakaruan kat agbali na disable. Kat no saan mat, amangan na iso ti pataynan. Oh, kat no kasta ti mapasamak, sayang ti pa nagagawan na. Dayta nga rod, saan ko maadakas? Awan ko mat pakasalsaritaan na nung nadalos amin nga aramid wano nagkwartaan na. Tidakes na, nalimugan mat itidakes. Dayta nga rod, Dahil ti mangipanaknag kan mangipakita. Nga amin nga aramid adakas, kat agpatingga. Dahil ti napagsaritaan mi kan Monique insan. Tilaangin kasong inyulik kontra ken kuana. Saan na malusutan? No pa'y makunamot kit di, asaan unay ang nadagsan. Wen, ngam ti smuggling kan drug trafficking. Nadagsan na kaso lagi jay. Wen insan. Ken isupay ti number 1 a suspect iti pan nakauram ti balayo. Ken nakairamanan ti duwapay a balay ti kaarubayo. Nagasat. Tapi na isarding kun ti investigasyon day jay. Talagang awan sa baling at tapet no saan nga iso. Lakit di ah. Iso lang mat ti addagura na kada kayo insan. Pudno day tayo insan. Ay, alakit. Awanan maaramidan pa eh. Agduray mat itati patas a hustisya. Saan laeng apara kadagiti baknang akunada. Sumangpet ka na dito niya, Candida. Ket sangwen na dagiti kaso na iulikin ko na. Saan lang ngayon at ikaso nga inyuli ni Eloisa ti sangwen na. Adda kanupay sa balay. Maisalakan nga tapay babaan ti kwarta na. Ay, sa bagay, baknang. Babalin dalat ang aramatin siguro dayjay. Tapno saan ang mabalawd. Kumusta ti biyahe yo, mami? makabanog. Iso naginana tayo pala kumay di Manila. Da kayo man kit di. Agawid tayo kung ayaw mat. Magkakaranak namin na makadano ni San Mariano. Adu, ti pa kaikawaak bahit ti kawan ko. Di ka di man ng negosyo, ti pampanunutan niyo? Wan, sa anak pa nakabro ti tinagkalapukaw ko iti napalabas ng eleksyon. An-anwan nyo ayat kinabaknan. Adaya maitugot yun to, oray kusing, numatay kayo? Ne, apay apatay ti sasawam Jonas. Saan tayo amaliklikan dayta, mami? Mapantayo amin dita. Wan, ngam sa anak pa batay. Nagruna itakot, nakarikubor akon. Isong adda manen panawan ko mga sikaso kadagiti negosyo. Sakbay dayta. Tipay kaso yo ti sangwan niya. Saan aparikot dayta? Saan aparikot? Tinyuli kanyak ni Eloisa darom. Nalakalalo so taktay jay. Anya? Wan. Sige dawal saya atem jag maneho ta iridab kubit. Talaga na banugak itinapaw ta biyahe. Kumusta kayan, madam? Agyaman akta, nasalun at kayo nakasublay. Natuok lang ti panagbiyahe itinapaot iti tagatang. Day talaang Agluto ka ba na iti pagugusto ka masidaton niyag? Mailiwak ka dagiti taraon tayo ditoy. Uwan, madam. Ngam dumawas kami laang kendawal iti tiyendaan. Awan ka diti staki ti rep. At ngam tay paborito yung akare-kare ti awan. Sige karon.
Tapno dapay gundaway ko amaturog. Ringan dak tulatan. Wan, madam. Nakatsinda tamatlaan yan, Labs. Wan, Labs. Awan katit nadlaw mo kan, madam. Si maranta kan limok mag. Siyempre, anyala tinararamid na ginagbakasyonan na. Makan maturog la siguro. San pa yan ay stress? Anya nga tati mapasamak. Numaamuan na dagiti napasamak, bayat ti kaawan na. Naibagak matking kan. Awan tayo jahin kunakmat. Wan matkit di Kunak ano ibagan ni Jonas ti may papan itidayjay. Dako na ni madam. Asikaswan na kano tinegosyo na. Kanasan na kano nga parikot ti kasong indatag ni Mayor Eloy sa kengkuana. Anya? Saan na pa yung amo? Tiga tumaakaso na. Saan pa yung bagbaga ni Jonas? Ala! Uy, anya nga tati reaksyon ni madam? Nung maamuan na nga aristaran dam. Mami, mabalin tayo ka dito agsarita. Anya dayta. Nakaina na kayo mat siguro basitan. Naskan am-amuan nyo daytoy. Anya dayta. Kasi tinyawag ko kada kayo. Masapol nga agpakita kayo iti police station. Anya. Ibagat kada kayo. Bimaliktadan ni Mr. Ong. Anya ti kayat wasawan. Kinapudno na. Adda sa bali awaran to barisyo. Anya, apay. Anyat imbagbaga day jay nga onan bain. Kinapudno na. Manuabulan na nakabalod. Kasano nga... Natiliw iti day dinaudi at transaksyon nyo. Apay, anyat tinararamid na dawal. Natiliw dagiti kargamento. Tada nang itip ka dagiti pulis. Anya. Naimbaglangan. Tawan natiliw ka dagiti tao nyo. Ado ko mati agsaksi kontra kada kayo. Sulpag. Imbutaktakan ni Mr. Ong. Ada kayo ti kadwana iti smuggling ken drug trafficking. Sana po nula ita. Isong agrorotap tinayuli akaso kada kayong mami. Mat kayam sir-sirbim dawal. Payakas jay tidak pasamak. Sana siyak ti kasarita yu ti dayta madam ni Jonas. Anya. Tembaga na kanyak nga ison ti makamo karagiti amin na negosyo yu agraman illegal. Kasta. Wan madam. Amo ni Jonas dagiti illegal na negosyo. Kasta rod. Sino tinagibagakan ko na? Damakin nyo king kuama. Ngam no siyak tataman nyo. Nagbidot kayo. Pulo sadyak namnamain ngagsabat ti dalan tayo, Donya Candida. Tangsitan na kon. Kaya't mo ngay parupa kanyak, akabailan na ko na dungparen, tamaysakan, abayor. Awan kasta panunod ko. Ibagakan ka. Saan lang akaskan ka? Timang paibalod kanyak. Saan kayo pailangan nagbalbaliw, Donya Candida? Mami. Dinaklap dan Jonas. Kayat ko pa iti mabalod ngam ti agkurno iti dayta a babae. Amay salangan nagbali na babaunan. Isukit din timang paibalod kanya. Oray pa'y saan kayo nga indarum iti naramid yu kanya. Saan yung matlaang ama itarayan dagiti nadadagsen pa'y basol yun, Donya Candida? Anya. Kat dagi jaya basol yu, ti umdas amang palungsot kada kayo iti pagpalutan. Sanak a mabalod. Ramatik ti kwartak. Kat uray iti kaso ngay nyulim kontra kanyak. Saan nga umdas? Ngay sut pa kay baludak. Talagang awan sa napulos ti silid ti kinaimbag iti kaong ganyo, Donya Candida. Mapantayon, mami. Datayon ti buyboyan dagiti tao. Nangatulat ta ti purwana, friend. Ada ka di ganas mo? Amang pakawan ti kasjaya kita ti tao?
Talaga analaos tigura na kan ka, friend. Awan amo ka basol ukan ko na, friend. No bilang taan yaman ti mapasamak kan ko na. Awan pakakonsensya. Wan mat kiti anya ko ma. Ay, iso lang arudan tinaglawag ang nakabasol. Iso pa'y tinatangsit. Ay, day tangarod. Nagiti kakasjay kita ti tao ti talaga ama ipaayan iti leksyon, friend. Pudno day takin no nam. Kansa namat maturog ti Diyos. Isong ay talit tayo latan kan kuha na ti amin. Wen saan mo ta mabalin? Ada tayo ti agkid daw iti pamakawan ti apo para ken kuana. Iso ti nagbasol. Ket iso mismo ti rumbang agpakawan. Ay, kasta nga rin tinapasamak, tatang. Ay, nagdakas at talaga. Kasday lang nga rudan, tinapasamak kin kwa na itinapalapas. Wen tatang, awan makuna pa nagbabawi, wen no pan nakaleksyon, wen no pan nakakarmatikas ken kwa na tatang. Hagas, iti kaaduan ti tao, naibaga na kanyak, asaan laang akas kanyak, balin akatulong, ti mangibalod ken kwa na, ken pagkidawan na iti pamakawan. Ay, anya nga rod nga ay anak kaw. Hawan basol mo ditan. Talagang awan tatang. Kasi tinakunak ken munik. Anyaman ti mapasamak ken donya kandida. Awanen pakakonsensya. Ay, podno da ita. Panawanan. Tapno agpatingga ti panaglablabos da tatang. Ay, anya nga raw ket isumot ti sinurot na adana. Kilaw adana. Iso ano anya ti pagtungpalan na. Ay, awan, mapabasol na. Anyalakit din nga agpaisaw ni Doña Candida. Anyalakit din nga agpaisaw ti adot kwartana. Wendo baknang. Nangato dala unay. Hanggang makita man ita no adda maaramidan ti kwartana amang isalakan ken kuana. Wain, dakas ti saan ama makawan iti nakabasol ken ka. Ngamrumbang laang siguraw hamba ituloy lata ti daram ken kuana. Tapno awan pagpanakkel na no mabalawd. Ayok ka, Mr. Ong. Agyaman ka ta sa anda ngayon palubos aba irwar ka dita siltam. Tumpatumpaan ka kuma. Parawaran. Tapno patega kinata ka sa lamit mo tolya kateta. Kata agyaman siyak. Anak kamil siyak. Takal pentot alamit ko. Anya? Awan kayam selbek kerapak nang. Nang lona no na tao takas. Maag ka. Olay si ka maaga. Ibagak keng kapot no. Pinanggap na kala si anak mo ay takas. Kateta. Anyat kayat mo asawan. Kayat na iso ko ma mapalawad empes ka. Iso na siyadak ken kuara. Ubeng pakat saya masakpayan na. Anya? Kanadoktalan lang polis. Plantad na pasamak panapamalang na. Nga iso katwak. Illegal negosyo. Inaramid ni Jonas ti kasta. Juan, napatag sika eti anak sika. Ngam nagkalikan niya kasi. Eso no at dalumbang agikalo. Awan sa balin no saan sika. Ta sikamot nagalamid dakas. Hayop ka. Umayad na ka tepules. Panak-konak ibalod na kamot na doon niya kandida. Mami, gusto na itan. Bayan na kamang si Diriti day tangayok. Adanti abogado yo. Ket asikasunyo ti sabali akaso anayoli kontra kada kayo. Jagi palubos sa mabalo nak Jonas. Baknangak. Mami, adanto pa ibaga kada kayo kalpasan daytoy. Pangasiyo sir.
Saan nyo ko man apusasan ni Mami? Sumurot asit sa talugod kada kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Parwarendak dito oy. Sandak ngay balod. Wah, Nalawag tinangag yung nga imbagada, Mami. ka. Nadagsan ti kaso ang nakaidaruman nyo. Ken ada saksi. Ilaban ko dito oy. Mga laki ti kakalay nga abogado. Mabalid na parwaren na pinardaya naklang ni Mr. Ong da sanda kayat nga isulaang ti mabalod. Masigurado yung kadi, nga isulaang ti makam mo iti basol yung, Mami. Adya. Oh. Ado ti makam mo. Nga uray dadawal, ken dagiti tao yo. Oh. No allo ko yan idadagiti agsaksi kontra kada kayo. Adda nga tama aramidan nyo. Adya. Ni dawal la unay. Adot amo na maipapan kada kayo. Na imbagtawanan dagiti kakadwana. Pinapanaw ko amin ang ida kalpasan nga inikag ida ti pangrugyanda. Adya. Oh. Panawan ang tapno sangon nyo dagiti basol yo, Mami. Nadadagsan dagiti na ikaso kada kayo. Oh. Smuggling kas kada drug trafficking. Kat day talaunay tinadagsan. Saan? Uray ba ibos ti kinabak ng ko basta sa anak ka mabalot? Mami, saan nyo kuman apagtangsitan ti kinabaknang nyo? Taawanan dagiti negosyo yo. Anya nga awanan ti sasawam. Apayan niya tinaramid mo bayat ti kawan ko. Pakawanan na kuma, Mami. Ngam inlakok aminan. Anya. Sorry, Mami. Ngam day tangamin a kinabaknang tinagbalin amitsa. Tapno agbalin kayo adakas. Saan? Pinaiturayan kayo iti perakyo. Dayta tinangiduron kada kayo. Tapno agaramid iti maikaniwas iti lintag. Iso nga ita, no anyaman ti dusang akatukad tinagbasulan nyo. Naskan nga awaten nyo. Sana mabalin. Sana po no nagtagay magmagam Jonas. Sana po no. Sana po no. Sana. Ha? Mami? Saan ko maawat na ita? Tulungan ta kami. Pangasiyo. Ipantayo ko may ti ospital ni Mami. Magtagol na ito eh. Hello, Labs? Anda ka pa dito ospital. Ito yung may labs. Ospital? Hindi. Kunak man nun napan kayo dito police station. Wen, may kulong da ni Madam. Kabayatan na magatngan na mapaluposan ng agpiyansa winusahan. Anya? Yung bayad nga tayo din na kay ditiran na. Nagsarita na kang Jonas. Kat dito yung imbaga ni Jonas di may papaan ka dagiti negosyo da. Nagririda nga gina. Aging kay tikas taon ay napungtot ni Madam. Kat dita na high blood manan. God, kumusta mo taon? At tapay lang iti ICU. Kasanungatan. Kung nakano ti doktor. No makalasat man ang mga no totally disablean. Anya? Sige. Nagsupliya kaya ni Jonas. Ang mga nuwad na pangipaunan na kanya ako inupagadang na. Tapos kaslamat din munang ni Jonas kapag ginapasamak. Ngamin, kaslaysyon na kay kapuan di pa nakatake manan ni Madam Candida. Sige nga, Rod. Sige, bye, Labs. Bye. Ay, anyan ti kastoy ang nagbanahagan ni Madam. Kasla, timot lang kinabaknang natin ang irubukan ko na. Wahanon, Mayura, Fred. Totally disabled ka nun ni Madam. Kat saanan makarecover pa itan napakarwang. Awan maramidan tayo tonyang. Nalabi. Daytan tikad-tikad ko na. Nagkasang mo dun tinapasamag kan ko na. Wait nga ron. Paiso, saan anabalod? Arig na si babalod mo't laang tong palpya.
Gusto ka to niyang. Balod, tidipilit at ugaw. Tirigat na, kung saan ka no nakapagkid daw iti pamakawan ken ka. Awan parikot ka niya. Tikang lunaan ko ma. Kat makapagkitaw iti Diyos. Kat no di na payaramigan na ita. Awanan mabalinta yung tonyang. Anya pa ita, awan sir-serbi ti kinabak nang da. Anyaman nga tikon ko namot ni Jonas. May saan ang nayon iti panakaatake na kat ti panangibaga ni Jonas nga inlako nan ti kadakkalan apaset ti negosyo da. Anya? Tinsalangan negosyo da iti Amerika tinabati. Tako na ni Jonas, numabalod ko man ni Madam, mapanmot ta ni iti Amerika. Anong kasano ita? Na-disable mo at ni Doña Candida. Sino nga iti mga iwan ken ko na? Nakisarita kanyak ni Jonas. Uray ka no dubyen na ti sweldo, basta ay wanak ni Madam. Ay, okat si ka Tirigat na kat. Ada panggap min kindawal. Panggap yo? Wal. Plano miti agkasaran kindawal. Kat sika kumati mangkasar ka da kami. Oh, wow! Good news da ita aton yan. Narigat namin ti agmay-may sa friend. Siguro, saan ko maibaga no anya tirik na wenno. Piag may sa aton yan. Kang di mo tan agpapatubat ni dawal. O, sige. Umay kayo dito yung opisina. Taurnosan tayo ti kasaryo. Kan saan la kumaamang kasar ti aramidam O, anya pa'y? Mabalin nga ta. Asikati may saan ni nang may. Anya? Ay, sus. Siyak tulat tan tininang ti umuna nga anak yung kandawal. Huwan anya. Ay, maawata. Narigat ngagpay no. Mga nakaiti kasar kat balasang kapay mal. Saan nga iti dayta? Ang may mayat no ninang akto iti umuna nga anak yung friend. Alaman langan. Sige nga road friend. Bye. Bye, Tonyang. Agkasunday ta. Asino ti makaiba ka? At ti best friend ko kat iso ti mangkasar ka niya. Kada kami iti agbalin nga asawa. Nakarma at talaga ni Doña Candida. Dinan maliklikan dagiti kaso na. Ngam malasatan na nga tapay ti panakaatakin na. Anya jay kuna ni Sheila. Nakakomatos pailaan. Gapo iti panakaatake na. Ay, kita man laeng tibiyag nga agpaisaw. Saan mo ama ibaga dagiti mapagtang? Huray ko na manasalon at ka, no dumtang ti sagubanay. Dumtang adi mo malapdan, wenno naliklikan ng runa ken patay. Isok asayaatan, no agaramid kalata itinasayaat, bayat asibibiyag kapay. Baling ka kumanatid ka, Jonas. Basol ko, dawal. Saan ko ngaminan ang nalapdan? Tinang ibagakin ko na. Jonas. Makonsensya. Inuray ko latta ko man amamuan nanto. Awan basol mo. Rebang na lang ang alamon. Kaya't ko lang ngailintag timadi, dawal.
Uray na atakin iti na minsan. Saan latta nagbaliw? Natangsit latta. Kita man tinapasamak iti nagsangod na ni Mayor Eloisa. Imbis ko mga agpakumbaba. Ikarit na pailang ti kinabaknang na. Talaga na nga to ni Madam. Ngam adda saan nga ammo ti asino man. Da kami lang a pamilya ti makaammo, dawel. Anya dayta. Ammom kadi a nagtaod met iti nakurapay a pamilya ni Mami. Anya? Dayta ti pudno. Day di pa pati talaga abaknang. Ken ad-adda manen idi nagbalin a soldado ti Amerika. Kasta gayam. Saan nga minan na nagtalyaw ni Mami ti nagtaudan na. Nagarilatan ti madi iti kaunggan ken panunot na. Itala nga mamakit. Talaga nga awan makaammo, dawel. Ket saan kong ammo, tanalaos ti gura. Igura na kin Eloisa. Nadlaw ko nga ron, di nagsabat dangi police station. Rum-rumsik dagiti mata ni Madam. Ado ti kahit kong ailintag ken kuana. Kahit kong awan pagtangsitnan. Iso akas jati inaramid ko kadagiti negosyo na. Lumawan latta. Ngamita. Ay kasanon ti kasasaan na. Makaamon ti korte ken kuana. Masigurado nga agbayag dito yung ospital. No palubusan man ti ospital. Saan kong amo? No anyan to ti ibilin ti korte. Ang mga house arrest. Wano agtalinad ijay balay. Saan nga ta mawaswas ti kaso na? No may santon ng imbalido. Saan ko ang masungbatan tayo dawal? Iso nga. Agsakit ti ulo. Saan ko ang mapagsusurot ti linaon ti panunot ko? Well, Nick friend, isot inyawag kanyak ni Tonyang. Ay, daytan ti lifetime karma. Ita ang mapaniknikan iti maminsan pay, nga anya manadakas nga aramid kat agpatingka. Kang runani ti amin, saan ang makaisalakan ti kinabaknang no dumteng ti kas iti napagteng ni Doña Candida? Wen, kat tinakakaasi ita ni Jonas. Ti kakaisuna nga anak na. Agdamat kortada, baknang damat. Mangala day ti swelduan da, amang taripato kani Doña Candida. Wen, ket ni kanuton niyang ti kinasarita ni Jonas. Nga uray dublin na ti sweldo na. Wan, mabalin mat nito niyang. Makiasawa ka numutin nito niyang, friend. Kasta ka di? Agasawa da ka nupin dawel. Tingay personal driver ni Doña Candida. Oh, wow ha? Ket siya ka no timang kasar ka dakwada. Anya? Ay, agasam da ita. Tinayro man nakatulong, akadwana. Iso mo timang kasarkan ko na. Ay, kasta ti panagtulid ti biyag, friend. Kasla pilid. No adda ka iti baba ita, intun madamdama, adda kan iti ngato. Makipagrik na akit tinapasamat ka ni Doña Candida, Mr. Mercado. Agyaman ak. Ang naragsak ka siguro. Tanakaibalas kan. Kasta ka di panagkitang kanya. Nadagsak ti basol ni Mami kan ka. Kahit natural ang maragsakan ka. Saan ka di? Sa anak akas takadakas. No daytat panagkitang kanyak, Jonas. No tinarigagayak man ti panakadusa na. Akatukat ti inaramid na kanyak. Kaya't ko lang ang amaikan iti hustisya ti amin. Amom ka di. No nasaya at lakumating pakita na. No imparik na nalaeng tinaimpusuan a panagkidaw na. Ang mga no na alukoy na. Tasahan akasken kwa na abim matuti puso na. Ala,
nagkit daw iti pamakawan. Tasaan ko ang maibaga. Nuga po iti kasasaan na ita. Kat anya pa iti aramidan na. Tapno, matay laangan. Jonas, Pudno, nagbalin na dakas ni Mami. Nga uray adot impaidam na kanya. Isupay lang tiinan. alawen. Sana kadakas kunakmanan. Saan abim matuti puso? Ken, dakas man. Ti saan apan ang pakawan iti pada atawa. Eloisa, Ngem, saan lang nga siyak ti pagkidawan na iti pamakawan. Ngem kiti. Iti Diyos ti pagpakawanan na. Ita, taawanan ti baal ni Donya Candida? Kan saan na kayo amalapdan pa kini Jonas? Talaga ka di nga awanan planom amakisinubyan kini Jonas? Nasyakmat nga iti mangdamag ken kay ti dayta. Ha? Talaga ka diyan na po kaumatan ti panagayat mo ken kuana ken? Anya? Sika ti pagdamdamagak. Ita, imbaw imamot kanyak ti saludsud ko. No ita? Saan nga iturong ti panawan? Paspasamak ken gasat ako nada. Awanan panggap kong agsublipay ken Jonas. Siguro, makasara kak tumat iti sabali nga ayat. Tay ibagbagada, Mr. Right. Akpada ta. Kan may saan mataday ta ti priority kitan? Kan kasi tinaibagakan ka ni tinaminsan. Diyak isara ti puso para iti sabali pa nga ayat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.